Hei Akashvani Aizawl ani Chanchinthar athiartu Marian Zothanpui Naktuk July ni khata changa manjantur sarkar lai puin dan thar siama meichela ka poi khoi tu shemna chu mi pachunga chawni to lawin meiche chunga pol lek ko thei ani to don Governor Dr. Haribabu Kampampati and Mizoram Peace Accord chu remna thuthlung hlotling twanting claim te zingami ani ati Prime Minister Narendra Modi and Voin Samhadar som pakhat khian Akashvani ka tlangin mi puite hna thocha asoile don Naktuk July ni khata changa manjan tura sarkar lai puin dan thara siam New Criminal Laws of India sanghi somni pathuma gender neutral omtharin he hian me chela ka poi khoi to shemna chumi pachunga chawni to lawin me chunga pol le ko thei turin dan thar asiam bel ani sarkar lai pui dan thar siam pathum jinga hian me che hum himna dan chatak siam belin gender neutral omthara he hian me chunga poi khoi to shem tura mi pa chawni to lawin me chia te po shem theina dan thar ada a Intruklang zokin dan thar hnuaya man ani don Government Mizoram Law College Assistant Professor P. Lalremrati chuan Akashvani correspondent in akomda a dan thar pathum chungchang hi soin he dan thar hi mi puiten ngai vena shat ve poimu atia har sana to hnuwa chau dan ngai ven lowin dan thar chumi zongjong huam tura azaw theyang bera siam ani awangin mi puiten shat poimu atia mizo zinga court case lu tamber chu atop khok china chia ani china wangin atira dan shat chumi puite mo phurna ani angin har sana to hnuwa ni lowin thil inge moti donin dan shemi te zo chin apoi moti asoi pilarem rati chuan dan thara FIR thelu in athlenchen report chu police ten ni somko chhungin a thelu tu an shilve angai to don atia hengba ka hian dan masalama phalchin courtrem ti na a ukilte an case an kalpui mek achanga anin hnu do theina chuti top ni in atwar tu shat puina telawin anin hnuk dok thei to don lawatia mimalin miswalan lomanin arang theyang berin police station nai bera emo police ne na emo shwai tur ani ti dan omsa chu darka rok chunga shwai tur ti thla ka ni ati a korda thushetu atang te hum himna dan witness protection scheme to don atibok assistant professor chuan dan thara tun lai thiamna man thei to tur chuan police nu chui konga le case sin fel konga masona tam tak a thlen don ati a dan shat lo chu chuan lamatlin lo awangin mitin ten mani himna tur dan ngai vena poi moti soin khotlang zirna in le kaushana thlengpo in zirtirna nei apoi mo thu asoibok sarkar lai poin dan thar nak tu ka changa manchan tur dwan pathum chungchang soi ho na hi Akashvani chuan kartin in rin ni tlai darli achanga darli le chanve in karati chuak chin ani Governor Dr. Haribabu Kampampati and remna ni chuan remna lemwana inpum khatna lemma sonna konga kipen du na ati chiang atia remna thuthlung zia ni hian India ram ro pui tak chanchin zia na a hun poi mo achang reng to ani ati Aizawl tlapa zirtop ni tlaya remna thuthlung zia sha reng nun le lomna a thu soin Governor chuan remna omtheina tur le Mizoram ta na malam hun eng zok siam tur remna konga thok tu zongjong ta chunga lom thu asaya Mizoram Peace Accord chu Mizoram ta na be seina eng le midang te tan po khonwar anga chiang taka mu thei be seina eng le enton tur remna thuthlung hlotling tlantling omtlem te zingami ani ati Governor chuan remna thuthlung zia ani theina na thei top chwa tu pulal denga Mizo National Front founder president Mizo te ta na shwai tu ni tling pulal than hall chief minister remna omtheina atana alal thuthleng thosan tu le pulal du ama chief minister ni lai khati hun lai MNF le India sarkar inkara palai na poimo thoktu te an ngai san omti asoya puzoram thanga pucho chunga le brigadier T sai lo Mizoram chief minister lo ni to te po in herem na lemwana hlutak alo om theinan an tho hlok le bok ti asoi ani Mizoram Peace Accord sangkhat zakwa somriat parukhi India sarkar le Mizo National Front MNF te inkara in remna thuthlung Mizorama helna kumsang khat zakwa somruk paruk achanga injan ti topna ani a he document ming hi Mizoram Accord sangkhat zakwa somriat paruk memorandum of settlement ti ni in kumsang khat zakwa somriat paruk June ni somthum khan pulal denga MNF president pu RD Pradhan Union Home Secretary le pulal khama chief secretary Mizoram ten hing anzia nan ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl achanga puan ani Assembly Deputy Speaker Pulal Famkiman Nimin Khan NH 54 6 Wam Chunga RTP Farm le Sechon in Karle
kon pui kwari bula kong siam me katloa contractor chu chakzo ka na thok turin a shil National Highway 54 6 chung kola sible kon pui in kara RTP farm le se chon kho in kar le kon pui kwari bula kong chhezwa lai ro asur changa lir thei ta na chin chu NHIDCL hnuaya contractor pusilal hluna Aizawl chuan thok meka helai na thok tu contractor hian nikum October thla khan work order muin na tho hun chung tur ro tharuk a zon nuwa tuna hian hun pek bel ani a estimate amount hi cheng vai be chethum ani kong chhia a hian lir thei vei wak atang khang lo nan le na tho a buai lo nan chhun lama contractor in traffic duty a ra mana zan lama kola sip traffic police le konpui police an in duty chhokanga thingdol YMA in an pui bom shinang Assembly Deputy Speaker Pulal Pham ki machuan Mizoram Sarkar in kalpona kong pui angai poi mo chin thu soin Mizoram kong pui poi mo le lunber NH54 6 Aizawl pan na konga hunrai tak chung lir thek kalvela har sana chin chu poi ti thu soin na en kol du NHIDCL le anwaya contractor te chu mi puite mamona sia a an na uluk le chaktaka thoktura cha in hun kyam chunga an na thok zongi turina cha bok Deputy Speaker hi kolasip SP pu David H Lelthanglyana NHIDCL General Manager Pranab Sinha Manager Shaksham Tayagi PWD SDO Lian Hingthanga kolasip District MJA Shrai tu te contractor IO te le party shrai tu chen khatinan joy om People's Congress Party PC chuan sarkar kalta le tun sarkar thar huang chunga Aizawl Central Jail le District Jail shangshanga akha to ka jail tang tlan chhuak anom fo mai chu ven himna lama sarkar in thada wanga an ngai ti an soi nimena thu chwa an siama PC Party chuan tun hnai prison van achanga harsalo taka drugs kai hnoya tang an tlan chwa theina chan po ven him tu te in thada le fim khurtok lo wang ti an chiang le ati a heng ba ka hian District Jail shangshanga prison van te hi luito thom chat ngai te athar ngai to ngai te anni to laya ngai sak a hlo tok lo awangin jail tang ten tlan chhuana rem changa an man phata a an ngai ti an soibok hetianga ol ai taka jail tang te an tlan chwa thei fo na chan le wang chiang taka chui chhuak le tun nuwa thlen fon to lo nan thei top chwa a chan la thar turin PC Party cha Mizoram Sarkar an ngen ti an soibok Aizawl bongkon le durtlang inkar konga lei amina wangin helai kong puhi khari ani Aizawl Deputy Commissioner and Disaster Management Authority Aizawl kai shwayin nimin zing khan AMC GNM PWD le department shangshang achanga mithiamten leimin na mun hi an in hawa thil omdan endik ani lai hian leitlale mai theya oma wangin chiana thleng pala om lo nan kong an khar ngal ani amun tlo tu joint inspection team hian amun lai tu la shwai sanga chontlang pui Longtlai District chu rang taka leimin chunzom theilai te ti fai ngal turin an shatira na atho zo vele Aizawl DC DDM me hnuaya quick response team kai shwai nain amun ma hi chataka khungal turawa man na siam ani a kongkal tan a him ti chian hnuwa chau kong hi hon se ti ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin chawma darso pakhat khian Akashvani kaltlangin mipuite hena thu asoina man ki baat program amang le dona Mizo chonga le linin azuyang tun chumami hi episode za le som pakhatna tur ani a Prime Minister in term thumna achel le hnuwa man ki baat hun amman le masak ber tur ani Akashvani le Doordarshan AIR News website le News on Air mobile app ate ngai thlak thei ani anga AIR News DD News PMO le Information and Broadcasting Ministry YouTube channel ate live stream ani ang Chanchinthar chhiarti topnan Chanchinthlang pui Naktuk July ni khat achanga mantur sarkar lai puin dan thar asiama meichela ka poi khoi tu shem na chu mi pachunga chawni to lawin meiche chunga po lek ko thei ani to don Governor Dr. Hari Babu Kampam Patian Mizoram Peace Accord chu remna thuthlung hlotling tlantling tlem te zingami ani ati Prime Minister Narendra Modi and voin chawmadar som pakhat khian Akashvani galtlangin mi puitan hena thu cha asoile don chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani